I pozdrav svima ljudi da došli novi klip. Evo nas opet na kanalu Adem Spahović. Danas ćemo igrati headball sa Aminom. Predstavi se. Pozdrav. Evo ga, igrat ćemo friendly utakmicu. Evo ga, Denis je online. Rundi. Ja ću to da namjestim. Samo ti budi, nemoj ti ništa dirati. Hoćemo random item. Ili ćemo fireball, da svaki udarac koji bude još ono da bude fire. Može to, seconds. 120. Dobro, wins do 3 pobjede, da ne bude ono izjednačeno, znaš. Pa može i 5, ali da 3, fireball, zlatna. Zlatna i arena 125. I evo, pozvao sam tu meč. Sad ćemo malo pojačati. Čekamo. Evo ga, sad ću malo pojačati. Pa ja. Pa kupio, znaš koliko je? 250.000. Idemo u meč i ti uzmiš šta. A tebi sve to besplatno, ja to moram plaćati. Zato što na početku dobiješ. Što se ovo znači? Pa randomite, randomite. Stvar fireball. Ima žiti ovo sad. Vatreni udarac. Sve u potpustu. Ima žiti sve ovo. 3-0 ljudi. Pričaj da vam. Haj udari. Udari, evo pusti što vam dao tu, haj udari. Vidiš li? Nisi ovo, vatreni udarac. Vidi sad ovo. Opa! A vidi sad ovo, ovi... Op! Ne! Branio sam! Ne! Ne, nije ušla! Kako? Ovo je... Znate vi ljudi, ovo ja puštam. 7. Daj, odbranio sam ti vatreni udarac, to je nemoguće. Ajde, 9-2 ljudi. 11-2. 12-2 ljudi. 13-2. Oj, kakav je bilo. 14-2. Ja sam bilo. Još sljedeći da igramo pošteno. Ja. Da nema nikakvi ovi stvari. Ti da igraš bez igra. Puštam te. Pobijeli smo ljudi prvu utakmicu i samo onu tamo. Ali moramo da izgasti. Ne, ušao sam ja ovdje. Bela je online. Difficult. Idemo. Evo čekamo ga ljudi da se joina. Evo ga.
Šta je ovo? Nešto se dešava čudno. Aj pozove ti meni u meč. Zbog konekcije. Evo ljudi, vraćamo se za sekund. I evo nas ljudi ponovo. Evo Ami me pozvao opet, meč sve u redu. Idemo da odigramo. Jes namjestio sve, difficulty i to. Super, evo našao sam te. Idemo. Jedan nula. A ne! Mislio sam na one vela. A nema više baze, zajebavio sam se. Da bi bilo ljudima za dnevni. Evo ga ljudi, 4-0 je, nema više moći, evo i on je mene zaledio, sad smo 1-1. Kada sam te zaledio? Sad si me zaledio, jesi bo. Opa, nema moći, jel? Mi to je iskoristio jer... Pa ti dvije. Dali smo mu ljudi. Dali smo mu ljudi gol. On je bio veliki. A ja sam bio mal. Mali ti gol. Čekaj, ajde da tamo. Osam nula je ljudi produžio 30 sekundi. 8 je. Produžio je ljudi 30 sekundi, imamo još 75 sekundi. 10-1 je. 11-1. Vidjet ćemo da sljedeću odigraj protiv Belmina utakmicu još. I Belmine ljudi online. Vidjet ćemo da odigramo s njim jednu utakmicu. Da ga poderemo naravno. Samo malo. Djeca dobro. Pa derem i tebe, ti si malo djeca. Koliko je 10 razlike te vodi? Stani! 13. 14-2. Ljudi, da znate meni se nešto poremetilo, Dream Liga. Sve mi se izbrisalo. I snimat ćemo ponovno, nema veze ako izgubimo. Ljudeti! Vidite ga šta radi! Vidite ga šta radi! I ljudi, pobjedili smo ga. Idemo kući. Pa nema da bude sam 10 minuta tu. A ljudi, Ami neću nešto da igra. Ne, već idemo u friendly. Vidimo da li je neko, Mensur mi poslao zlajke, ne, već idemo. Dobio sam request od Denisa. Ajde da te podelim da.
Ajde da te podarim. Koga tražiš? Kako se zove? Nele, jel? Jel tražiš protivnika? Tražiš protivnika. Ma ja snimam. 10 minuta je klip. A Denis će da se oblika u klip. Nej, branio mi je ljudi, ja zaboravio da snimam. Ja mislio, ne snimam više. Igram protiv Bakira. Znaš kako lik vidi? Znaš kako lik dobro igra? Vidite ljudi što pričamo. Stvari. Od zlata do zlata. Opet. Ovo nije humano. 5-0 me vodi. 6-0. I meni je taj. Znači ga. 8-2. A vi 9. 9-3. Stižeš ga? A da. A tražimo riveč. Evo ga, hoće riveč. Ko tu je? Ovaj ba. Dres. A 90 sekund. Šta je ovo? Slaba mu konekcija. Evo ga. Oooo, Leluja. Ne! Povjerenje. WTF. Jedan je ljudi. Ja mislim ovo Denis, ono Denis Suari. Ma rekao, ja mislim o Denis Suari. I 4 napakovati. To se smiješ, ja sam tek počeo da igram. Albak! To se smiješ, dovoljno. Ovaj Denis nema pojma da igra. Dobar Bakir, kaže. Joj, Bakir, bravo majstore, bit ćeš u klip. Joj, kakav je ovo pišancija. Yes. 7-4 za mene. Joj, ne. Ajde sačekamo da. Duuu! Jel privatio Bake opet? Ne znam kako je potak. Dala malo javno. Ho! Ja gošću. Joj, ljudi, kako je ovo? Kako je ovo pišancija? No! Evo ga. Mensud je online. Ajde Mensud da igramo.
A da, ja nisam života. Olha, puto, sam uspio. Joj, prihvatio! Evo, danas je dan koji igramo sa prijateljima. To, 3-2. Idemo da vidimo znamo li igrati. Isto sam je. I bakar se sam dodajemo. Ne, dao mi gol. Sad, da dam gol. Kako ti pakam? Imaš u čošku gore, ovako oko nešto. Ovako, u tom lijevo, ne znam da li. Ovo je vodim bakar 7-3. Joj, i ovaj men sud. 3-2 ga vodim. Ne, 3-3. Joj, vodim men sud za 5-3. Kaka, 6-3. Nemam šanse. 7-3. 8-3. 9-3. 10-6. Mensu ti zaslužuju, a Mensu ne boji se. Mensu ti zaslužuju takmicu. 10-3 ga vodi. Ja ovo gađam. 10-8 vodim. Koga bakra. Ima ljudi, da li ima još ko da je online? Da ga pozovem u meč. Igramo. Evo Dejan se možda. Ne igrati ovdje. Joj, Evo, dobio sam, no... to radim. Babo! Ljudi, nastavljamo. Sa prijateljem igramo protiv Baketa. Naravno, kao uvijek da pobjedimo. Idemo. Oni ne vidi. Ne vidljive. Hop. Još je 0-0. Hajde da mu damo jedan gol. Evo, 1-0. Dva, jedan. Ne, 3-2. Još 30 sekundi. Uzimaj. Protiv Baketa. Jesi iskonto nešto u mene u ovom klipu? Ja sam svakog protivnika pobijedio. Joj, ovo Baker, ne znam kako on igra. Evo kraj utakmice. Idemo kući i vidimo kako smo mi to meče odigrali. Samo malo odigrali smo protiv Bensa, protiv
A mi imamo protiv Baketa protiv Njemskida i to je pozdrav za Baketa. Veliki pozdrav za Baketa, ali on zna da igra. Ali ja ću nešto nekako s njim, vjerovali ili ne, sve ćemo. Sve čao, ne znam. Sve je to. Ja, za 15 sekundi smo ljudi. 15 sekundi. Ako nećeš ti moj privat bakre, neću mi otvoriti. Jedan neće. Eto ljudi, to je bilo to što si to rekla. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste, sam se like, share, subscribe i vidimo se.